he Thlawhna pian hmang ang takalang dang lam le dang dai boxi hi han en wang la I mu to ngayam a chan chi ni lo tho ngayam le he thil kan mu le thlir mek hi Indo Thlawhna nge Indo lawng ni jok le kan thlir zui ton ani kum sang khat zikwa somli le pasari atanga sang khat zikwa somret pakwa a Cold War hunlai khan US le Soviet Union anwa Russia ni ta te kharal thom lama nasa ta kan entlan siek lai khan ral thom tha makle dang dai hlom le tri bayom tak tak an siam chuak na sa leya Soviet Union a Minister of Defense Ustinov a hunlai in top secret project pakhat Soviet classification project 903 anti nuaya Indo ral thuam danglam tak siam tura rohman na siam mania ahmingatan lun class ekronoplan ti ni in Nizhny Novgorod a Volga plan asiam chau ania rohman na an siam dan chuan he project nuaya hian lun class ekronoplan hi pani siam tur ni in pakhat siam zo fel ania pakhat dangero chu siam zo ani ma in he project ki cancel ani awangin an siam zo man talawani ti chuan tuna kan thlir mek lun class ekronoplan hi siam pei fel ataka na thok ngei chu ni in khovela pakhat chia aom tina ni chu he thil hi Rostislav Alexievin kumsang ka jko samsari le panga a design ania ground effect vehicle GEV anti ang chi ni in tuipui a le tuipui atanga metaranga le ka sanga thlok thaya siam ania mun hlatak le mun sang tak thlok thai tura siam ani lawani a khosak thaina le rala do thaina mun hi tuipui chawani wangin International Maritime Organization chuan Indo lawng anga ngai thai ani antia Indo Thlawhna an ngai lem lawani he lun class ekronoplan throl tak mai hi ton zani somret le porok zatarit ni in asai zong po hi fit zani somli le pani ania athla wingspan hi meter somli le pali a fit zong chon fit za somli le pali zeta se ni in asan zong po hi meter som pukwa le point true ania chu fit zong chon fit somruk le pathum laya sang ani bokani he thil apuina chu Gasnet Soft NK87 Turbojet engine pariat ngot amanga kan ria thiam theidan tur chuan coal engine pariat nei tina ani berchu dar kar khata kilometer zanga samga achaka kal theini in operation nei tura chhoin kilometer sangkha le zekwa vel let mi lowin achetla thayani ari zong hi tonza zetarit ania enkol tu level tu mi som panga he a thila hian an chuang thei boka he Indo lawng Thlawhna nibok hian a chung lama ral thuam lom tak tak kengtelin P270 mosquito anti-ship missile launcher porok ngot a kengtela tin PL23 silai po a chung lama hian a kengtel bokani he ral thuam makle dang dai takhian tuipui lama in Indo na mual naval warfare bika chuan danglam na nacha tak thlen thei tura theina nei ania ahun laya tuipui lama hlom le nok ve tak US aircraft carriers chakber nia an soi ain a let riat ngotin a chak ni a soi ani bokani he lun class ekronoplan hi ataka man thei turan siam zo hi pakhat chi ani awangin andana mun Caspian Sea abak atangkai theme ulawa Soviet Union tan waisila Islam atanga melma te beitura aman tangkai tak tak theilo awangin kumthum chung kumsang ka jikwa somret le pasari tanga sang ka jikwa samkwa heminu hian he project ti top ani chhozui ta ni he project bultan na tura sulsatu Ustisov kha kumsang ka jikwa somret le palia thi nu khan Minister of Defense thar Marshal Sokolov khan project tu lo le hau tak ni a theda wangin ti top ani zui ta ni tia soite po awam bokani he lun class ekronoplan Soviet classification project 903 hi kan soita kangin pani chau siam tura ro manna siam ania pakhat siam zo lo ni in Moscow Navy Museum da ania siam zo le kumthum lai Caspian Sea chetla ero he project hi ti to pani zui ta ka wangin Caspian Sea tuipui kama nu sia zui ani tani he thil hi ati ra chon tuipui thuk lo china hun rei ta ka dinga apian mangle achan chin danglam ta ka wangin mi in an mutsa kin an mudu da phiana in tu tourist tam tak a hi plu tak zela wangin waw kam trio mun nuam china nu chua ania military museum le theme park siam zui ani tani Russia ram Dagestan Biela city of Derben bul tuipui Caspian Sea kama he Indo Thlawhna le Indo lawng ni bok puile rol tak hi tu na hian mu thein
om tareng ani he lun class ekron plan hi achan chin kan ngai thlak ta kan khan amakina dang dai a pian mang te adang dai em wang hian khwal chin tam tak a hi pani ti te kan soya chuti rual chuan atak tak ani lawanga ti te po thilom ve thei tho ani ya chuwang chuan kanom mun atangin he thil hi atak ngei ani ti te po afin fia ve thaya chuwang chan thil pakhat kan ti don ani kan phone kha kan en thawanga kan phone a khan Google Map te Google Earth te a oma khata khan kan lu don ani le hetiang hian kan enang Mizoram lama takin kan thlok thla don ani he thil kan soi hi atak tak ani em an soi na mun Caspian Sea lui kama hian lo om ngei em ti te po kan en don ati hian kan kalanga Russia ram Caspian Sea hi helai hi ani ya Caspian Sea hi chu la takani wangin kan tre vekin oma Caspian Sea ti alawin zika Caspian Sea a hian om na mun an soi kha Russia ram Dagestan bil Darben Khobula ti ani wangin Azerbaijan chunga hian tuipui kam Caspian Sea kama hian Darben chukan mutani Darben lampang hoin kanan zoom thalenga he lai Darben khopui city of Darben thlang kon la ya hian kan zoom anga thilin ziak pakhat kan muta ekran plan lun ti alo om ta ni hi kan zoom ze langa he ekran plan lun hi kan ngai thlak ta kan khan a chet lat na mun le Soviet Union sarkar khan ral baina na adana mun hi he Caspian Sea ani awang khan Caspian Sea a chet lat na mun atang hian mun tanga an la son to lem lo ni kan soita kan khan ati ra chuan he lai tui om na china hian hun rei taka dinga mi ran hu du awang le tourist tam tak a hip ta ka wangin tuipui atang hian an nuk chhuwa ka he lai waw kam trio muna hian ti hian he Thlawhna hi ti hian an da ta ni ati ra chuan waw kam trio muna hian ama te hian khor takin ading charchara amai ro chu kan soita kan khan tlo tu le mudu tu tam tak a hip ta ka wangin he lai muna hian ennom en tura kal te tan monom tur dang thim pak te pot hian an siam bela helai kan muang hian sipai helicopter le Thlawhna hlui dang te po ennom turin an da bel boka chu teng chuan hi tiang lai hi Russia sarkar chuan a chei bol zui ta ni hei hi tuna kan soi ekanona plan lun Thlawhna lawng ni bok dang dai tak chu ani e